N'wini wa ndhawu a tiyisa leswaku muhehliwa eka ntengo wa Senzo Meyiwa Mthobisi Mncube a hore misisi loko a ta kombela vutshamo eka yena. Vaaki va le Lodium va koxa nxupulo wa le henhla eka vamhani vambirhi lava nga siya vana va lovela emikhukhwini hi nkarhi loyi vona a va ku hungaseni. Va ka hina nkarhi nakambe lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Ariperi khale ka murhandziwa wa un'wana wa vahehliwa eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa u byele khoto le henhla ePitori leswaku a nga tivi nchumu hi xibalesa lexi nga kumeka eka muhehliwa Mthobisi Mncube. Kagiso Tifo u hlamusele hi loko Mncube a khomiwa hi lembe ra 2015 kambe a khomeriwa nandzu wun'wana lowu nga fambelaniki helo no dlawa ka Meyiwa. A khomeriwa ku dlawa ka n'wamathekisi Alexander naswona u vuya goyiwa 35 wa malembe. Tifo a nyika vumbhoni eka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Senzo Meyiwa. Kagiso Tifo u ri u sungule ku tshama na muhehliwa wa vunharhu Mthobisi Mncube loko va ha ku hlangana hi n'hweti ya Sunguti 2015. Endzhaku ka mavikinyana Mncube u vuya a khomiwa. Just before we got to the gate, then appeared a red vehicle that was driving at a high speed, and that was the police vehicle. And they came and suddenly brake to where we were, and also quickly alighted that vehicle. And they were carrying firearms with them. They alighted the vehicle and they pointed him with the firearms, and they instructed him to lie down, and they started searching him. Leswi te endzhaku loko maphorisa va yela va tshama kona no nghena ekamareni laha va nga kuma xibalesa lexi a vulaka leswaku i xa mhlovo wa ntima xa kwalomu ka 25 cm hi ku leha. That is when one of the police officers said that he found a firearm on top of the wardrobe. That is when he asked that female police officer that was with me outside and said that she must go and fetch the, I should think it is the forensic bags from the vehicle. They took that firearm and put it in the bag, but before they could put it in there, they asked us, do we know this firearm? Personally, I replied by saying, I don't know this firearm. And then the accused person didn't reply. He kept quiet. Tifo na yena u hlamusela leswaku Mncube a ri na ti-dreadlocks tanihi leswi boxiweke embhoni yin'wana ya lava a va ri endlwini loko vahlaseri vambirhi va nghena endlwini leyi Senzo Meyiwa a nga baleseriwa a lova eka yona. Leswi hlamuseriwaka hi leswi Mncube a nga vonisiwa xiswona hi 2015 swi tlhela swi seketeriwa hi khale ka n'winyi wa ndhawu leyi a tshama eka yona Chipane Gapula loyi na yena a nyika vumbhoni. Do you perhaps remember how Mr. Mncube looked like at that particular time? Yes, I do. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Kambe gweta ra Mncube ri vutise Gapula loko ku ve a n'wi tiva Mncube a nga se tshama endhawini ya yena hi 2015. In 2014, 26 October 2014. Yes. Yeah, You do not know how the gentleman who came to your place in January 2015 looked like then, not so? I only met him on 16 January 2015. Mutivi wa mavabyi kumbe pathologist hi yena a landzelaka ku ta nyika vumbhoni. Khoto le henhla ePolokwane yi ta teka xiboho hi wa vunharhu mayelana na vumbhoni bya vahehliwa vambirhi. Maqweta ya vahehliwa va ri switatimento swa vahehliwa lavambirhi Isaac Mudau na Wiseman Baloyi a swi fanelangi ku amukeriwa hi khoto. Va hehla leswaku Mudau na Baloyi va tsinisiwe ku nyika switatimende ehansi ka ntshikelelo wa maphorisa lava le ka ntengo wo dlawa ka khale ka meyara wa Collins Chavani Moses Maluleke. Ntshamo a wu komile swinene. Mahluri Violet Siminya u ta teka xiboho ra vunharhu ku hetera muhehliwa wo sungula Shumane Madotsi a nga ri kona ekhoto. Indeed confirmed that at least if the matter is postponed to Wednesday, and then perhaps then we can then be able to proceed on Wednesday. Vahehliwa vambirhi eka lava ntlhanu ku nga Mudau na Baloyi va lava leswaku statement swa vona swi pfumela milandzu swi nga tirhisiwi tanihi vumbhoni ehenhla ka vona. Magweta ya vona ya vula leswaku maphorisa va tirhise madzolonga no xanisa vahehliwa ku va sindzisa leswaku va pfumela milandzu.
a swi tiveka leswaku I statement xa mani lexi nga ta tirhisiwa tanihi vumbhoni ekhoto. They took the stand, both the accused, and then there was the other accused who have mentioned Advocate Mokari. So the state is going to call Advocate Mokari on stand to give his evidence whether he was present on the day when he was giving the confession to Captain Mabunda. Ntlhanu wa vavanuna va le ka ntengo wo dlaya Maluleke u balesiwe no dlawa eka xikundi ehandle ka malamulelo lembe leri nga hela. Swatitano mfumo wu ta vitana timbhoni tin'wana timbirhi loko ntengonkulu wu sungula. Mutshamaxitulu wa huvo ya xiphorisa ya vaaki CPF Elodium Pelajam bya Pitori u kombele nkhavi wo vava ehenhla ka vamhani vambirhi va ndhawu liya. Ku ri leswaku vamhani lava vambirhi va siye vana va ri voxe emikhukhwini va ya ku hungaseni hi Mugqivela na madyambu. Ntlhanu wa vana va sele va tshwele endzeni ka mukhukhu va lova. Va rhwalela masalelwa lama nga sala maxaka ya kombetela laha vana va ntlhanu lava nga xikarhi ka lembe rin'we ni ya nkombo va nga lovela kona. Vana va tshwile endzhaku loko vamhani va vona va pfalele endlwini va va siya va ri voxe. Va hehliwa hikuva va ya endhawini ya byala kumbe tavern. Leswi swi siye mindyangu ya vona va ri ni gome. Na kifila guilty ka bana ba ka mkholelo ba nthusitse ke robetse ba tlile go ntlongole ba shia ke robetse ba re ba tlokiša mo tsabo khanti ke mo le bona ba sa bua ba bua go ba tla go nna ba tle go tlogo ba mpotoro bana ba file mo ke tla mo ke rile bana ba sa ba itse lore ntinga ba supa ba re ke ba ba fe. Vamhani va vana eka nkarhi wa sweswi va le xitokisini hi milandzu yo tshika vana va ri voxe. Nhlangano wa Aki Policing Forum va lava leswaku vamhani lava va xupuriwa swinene. I made it my mandate with my team to engage with our local SAPS in terms of not just negligence, but in terms of converting this charge as culpable homicide. How do you leave your kids unattended, lock them up, and go to the shebeen for a night of partying? So the harshest of sentences has to be given to these people. So it's a lesson for people in future to know that you cannot leave kids unattended. Holobye wa tindlu eka xifundzankulu xa Gauteng Leboga Maile u endzele ndhawu leya namuntlha u ri vaaki va yi tirheleni va fanele ku siyiwa va yisiwa endhawini yin'wana yo antswa. We have established that there are people who are renting shacks here. So what it means is that many people who are staying here are not necessarily the owners of these shacks. Vulavisisi mayelana na xivangelo xa ndzilo byi yisa emahlweni. Maveriveri ya leswaku u nga va wu vangiwa hi case leri nga riki enawini. A swi le rivaleni ku ri vamhani va vana lava va ta ya rini ekhoto mayelana no lova ka vana va ntlhanu. Wanuna loyi a nga khomiwa mayelana no dlawa ka vavasati vambirhi eUmgababa edzongeni wa Durban u tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Thokozani Mhlongo a ri ekhoto namuntlha endzhaku ko kumeka ka mintsumbu yimbirhi ya vavasati lavaya emavhiki mambirhi lama nga hundza. Ka yimeriwa mbuyelo wa vulavisisi bya xivangelo xa mafu. Mhlongo a ri murinzi exikolweni xa tindzimulo laha vamanana a va tirha kona. U khomiwe endzhaku ka masiku yo hlaya ya ku hlotana na Monica Culo wa 70 wa malembe hi vukhale ni mutirhikulobye Zanele Mbuso wa 72 wa malembe. Xivangelo xa ku dlayiwa ka vona a xi tiveki. Hi nkarhi lowu a ri khoto ya majistarata ya umbumbulo swa xinkarhana, Mhlongo u tshike ku endla xikombelo xa bail handle ko nyika xivangelo. Vatshami va le Umgababa ni mindyangu ya lava va nga dlayiwa va ri na swivutiso leswi nga hava tinhlamulo. Sishaqeke kakhulu ngendlela ekwenzaka ngayo emphakathini wethu wasemgababa. Silimele ngendlela eyisihluku, sithi ke phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane, kakhulukazi abantu besifazane abadala kangaka. Ehandle ka khoto vaakatiko a va kombisa ku vilela laha va koxaka vululami eka lava nga dlayiwa. Our grannies in a very sad funerals, and which indeed left the families living as a question of why did it have to be their grannies who passed away in such a brutal way. And indeed, with that coming to this court, really hoping to find out really if justice is going to be served.
nandzu lowu hundziseriwe eku heleni ka Ndzhati ku endlela leswaku vulavisisi byi ya emahlweni. Malonga Mahungu eka SABC. Maphorisa va tshike ku ya mahlweni no lava na wanuna loyi a vura ku va a dyiwe hi mati edan'wini na Driekoppies eMpumalanga. Ku tshemba leswaku wanuna wa kona wa 40 wa malembe a ri xikepeni xo tiphina hi Sonto na Nhlikani loko a ta va a wela edan'wini. Va langutele ku kumeka ka ntsumbo wa wanuna loyi ku tshembiwaka leswaku u nwele loko a tluta. Vanghana ni van'wana va lava ku nghenelela ka Xikwembu. Ntlawa wa vanghana vakwe vo huma eDavidson exifundzeninkulu xa Gauteng va hatle va tsema rendzo ra vona hikwalaho ka mhangu ya xikepe. Ku hehliwa leswaku wanuna u wele ematini laha a nga voniwangiki nakambe. Va xilamulela mhangu va le matini va ringete ku lavana ni ntsumbu kambe ko fana ni kwala. Masipala wa Nkomazi wu kombise ku vilela tanihi leswi loku ku nga riki ku nwela ko sungula. As a municipality, we support local businesses. It's part of our local economic development strategy. However, what becomes more important is the safety of our community. We learned that they were using a cruise boat here, and one of the people who were there in that boat then fell off from the boat. We are trying our best as a municipality to ensure that safety becomes paramount. We are still going to talk to the owner of the business to see how best we can be able to guarantee the safety of our people. As far as we know, this is the second incident of people drowning. This makes us to be a bit worried as to the safety of our people. Ndyangu ni n'winyi wa xikepe va ale ku angula. Mupfuno mudyondzisi exikolweni xa vatsoniwa xa Batimia eThabanchu Free State a rekhoda ndhawu liya u hehliwa hi ku pfinya n'wana wa xikolo wa 16 wa malembe. Mhangu leyi yi viko ku va yi humelele hi Nyenyanyani kambe xikolo xa ha ku twa hi yona sweswi muchuderi a nga mangala. Mueti Rakwena u hehliwa hi ku pfinya mudyondzi wa ka grade 8. Mhangu leyi ku hehliwa loko yi humelele endzeni ka muako wa xikolo. Lembe leri ku hehliwa loko Rakwena a khome no tsontswa mudyondzi a nga se n'wi pfinya. Kutani a nyika mudyondzi 20 wa tirhandi ku n'wi pfala nomo. Ndzawulo ya dyondzo va sole swinene mhangu leyi. We want to take this opportunity to really condemn this kind of incident in the strongest possible term. We view this in a very serious light, and we are really happy that the perpetrator, who, by the way, is supposed to protect these learners, has been taken into custody, has been remanded, has been put into custody. We are really happy for that, and we hope that the law will take its course. Mfumo wu lava ku kanetana na xikombelo xa bail naswona nandzu u hundzeriwe eka n'hweti ya Ndzhati siku ra vuntsegu ku yisa emahlweni na vulavisisi no endla xikombelo xa bail. Masipala Chris Hani exifundzeninkulu xa Eastern Cape wu na xiphiqo xikulu xa ku onhiwa ka pipe ta mati. Leswi swi siya ndhawu to hlaya ta masipala lowuya ti nga ri na mati. Masipala wu kala wu mangala ku onhiwa ka pipe emaphoriseni kambe ku hava lama khomiwa ku fikela sweswi. Masipala wa xifundzeninkulu xa Chris Hani wa karhi wa tirha hi matimba ku tiyisa leswaku mati ma va kona. Va lava leswaku maphorisa va teka goza hi xihatla va khoma swigevenga leswi onhaka nhundzu. Ngicela ke sibabongoza uluntu nabahlali uba noxa siyivulile icase lena ayizonjongo zethu ukubambisa kodwa ke noko siyacela sibongoza uba mabavelane nabanye abantu aba bangakwazi ukufumana amanzi ngethuba eyabo imeko nayo sele igqityezelwa iqukunjelwa ukulungiswa ngoba kwangoku we are also exploring alternative water supply ne-sources ezingabe zikhona ezinokusincedisa kule area. Miganga leyi nga khumbeka yi lava leswaku masipala wu lungisa swiphiqo leswi nga kona swa mati. So siyacela siyabongoza kumasipala wethu asilungiselele okwamanzi nendlela because sichaphazeleka kabuhlungu omagogo. I think 15% womagogo abalapha kule lali bahlala bodwa, funeka babheke emlanjeni bayokha amanzi. Abantwana esikolweni abancinci primary school le but uba ungajonga umlambo abakha kuwo amanzi unawo unawasela ndikuphathele. Masipala
wu ri wa karhi wa tana tindlela tin'wana to phakela mati miganga yi tlhela yi lemukisa ku hiteka no mangala migingiriko ya vugevenga. Vinyi va misava ya switandi swa tiplot eBloemfontein, Free State va twa va ri hansi ka nxungeto hi mhaka ya vatshami hi nkani. Leswi sungule Mugqivela laha vanhu va nga le ku tsemeleni ka switandi hi voxe eka masipala wa Mahungu. Vinyi va misava va ri swin'wana swa switandi swa kona swi le misaveni ya vona. Ku tekiwa ka misava a ka ha lawuleki. Vaaki va nghene eka misava leyi yi nga na vinyi naswona va xungeta vinyi va misava. Vinyi va ndhawu leyi va na masiku mambirhi va nga etleli va chuchekile endzhaku ko xungetiwa ku hiseriwa tindlu. Va vula leswaku timfanelo ta vona ti kandzeriwile loko va susumetiwa ku humesa maphepha ya ku kombisa leswaku hi vona vinyi va misava leswi swi nga va ponisa. Ke batla ho tseba hore rona batho ba dulang ka diplotong ha re na di-rights. Gona ka mo re rekile. Ke rekile ploto ka 1 million. And then motho a tla a tlo hloma mokhukhu. So na ke na right. Ya go ke o ka se tla o dula plekeng yaka. E bohloko man. Because now it seems as if we black people, you don't know what you want. We're fighting against each other, we're fighting against whites, we're fighting G. We just have this mentality. Imagine another black person go playing Ilunguluna, the black people to occupy land, and suddenly a black person occupies land. Happy. Because ha ke khona go bala batho sa le bang founela ba mpotsa ona ho etsahala eng ka moka diploto. So ha ya re tshwara hantle ho hang. Ha ya re tshwara hantle ha e monate ho hang at all. Endzhaku ka nhlangano ni vinyi va misava ku tekiwa ka misava swi yimisiwile naswona lava a va tshama eka misava leyi swi nga ri enawini va nyikiwe siku ku va va suka. Kambe vandla ra EFF ri vula leswaku maphepha lawa vinyi va misava va nga humesa ya fanele ku tiyisisiwa. Ntho etsahalang ke re ka sheko lena o re tliseditse tsona dipampiri tse office dipampiri tse ha re believe hore na di re lo di checka hobaneng unfortunately ha re ka ska ba ra etsa actor outside kana ke in the law because o presentile dipampiri but go ya ka mo go re dumelang ka rona ka mo go renga dipampiri tse ha di right but we are going to check hore na dipampiri tse di right. If this is right then we'll come back. Vinyi va misava va vula leswaku leswi ko va ntlangu wa tipolitiki. Va hlamusela leswaku nkarhi hinkwawo loko ku fika nkarhi wa nhlawulo va tshamela ku xanisiwa naswona sweswi va vilerisa hi vuhlayiseki bya vona. A langutele leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eJSE. Eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutisela moya lowu nga ta hunga ehenhleni ka tiko hinkwaro na mpimo wa 10 wa tikhilomitara hi awara kambe loko hi langutisa le vupela dyambu ku ri na rintshwa leri nga kona hi kombela vanhu mi tilemukisa mapapu ma karhi ma xaximela leri hlangutini hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukisa endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ya mundzuku ku na dyambu ehenhleni ka tiko hinkwaro le vuxeni ku ri na mapapu la nga ta ma ri kona kambe nimixo ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona hi kombela vanhu hinkwavo mi hlayiseka endhawini teto rintshwa ri ri kona le dzongeni wa tiko xikan'we na le vupela dyambu hi kombela vanhu mi tilemukisa endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo ku horile Vereeniging yi ri ka 21 wa degree Johannesburg yi ri ka 22 loko hi fika Pitori yona yi ri ka 23 wa degree loko hi fika kona Limpopo Tsinga swa ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo karhi kufumela Lephala yi ri ka 24 wa degree Polokwane yi ri ka 19 wa degree loko hi fika Giyani ka Mavalani yona yi ri ka 20 wa degree loko ya fika kona le a Mpumalanga Tsinga swa ku ehenhleni ka xifundza xa ku ta ku ri na mapapa emalahleni yi horile ka 21 wa degree Carolina yi ri ka 19 loko hi fika Sikhukhuza na yona yi karhi kufumela ka 24 wa degree a hi fikeni kona KwaZulu-Natal ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza xa kambe karhi kufumela Ladysmith yi ri ka 25 wa degree loko langutele hlangutini Durban yona yi ri ka 24 wa degree loko hi fika Eastern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza xa hinkwaxo kambe karhi kufumela Graaff-Reinet yi ri ka 31 wa degree Malitswa yi ri ka 24 wa degree loko hi fika Makhanda yona yi ri ka
29 wa tidigri. Hi fika Western Cape ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe karhi ku hisa Clan William yi ri ka 32 wa digri, Frenda 35. Loko hi fika Cape Town 29 wa digri, famba na tlhanguti hi fika Mossel Bay yona yi ri ka 27 wa tidigri. Hi fika Northern Cape ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe karhi ku kufumela Springbok yi ri ka 29 wa digri, loko hi langutisa Upington yi ri ka 27 wa digri, Sutherland le dzongeni yona yi ri ka 23 wa tidigri. Hi fika kona Free State ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe karhi ku kufumela Bothaville yi ri ka 24 wa digri, Sasolburg yi ri ka 23 kambe Vepen na yona yi ri ka 24 wa tidigri. Loko hi fika kona North West hi tsundzuka swa ku ta ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni hinkwaswo karhi ku kufumela Tosca yi ri ka 26 wa digri, Mahikeng 24, loko hi langutisa Bloemhof na yona yi ri ka 24 wa tidigri. Kambe loko hi langutisa maxelo hi siku ra vunharhu hi tsundzuka swa ku ta ku ri na dyambu henhleni ka xifundzeni xa hinkwaswo kambe loko hi langutisa le vuxeni ku ta ku ri na mapapa hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukisa endhawini teto. Kambe hi tsundzuka leswaku ra vumune ku ri na mapapa endhawini ta le xikarhi ka tiko ku yisa le a vupela dyambu kambe ku ri na mpfula leyi nga ta angarhela ehlangutini na mpimo wa 30 xikan'we na 6 wa digri, kombela vanhu mi ti hlayisa endhawini teto. Ka vulongo ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.